Zdravko, koja je vašата улога на оваа тура со автомобили? Ja sam organizator za Gran Turismo Events, ja sam lokalni kontakt na Balkanu i u principu radim sve za njih, od inicijalnih bookinga do sve organizacije ručaka, parkinga, ako ovdje u Skopju na ovoj pješačkoj ulici i svih najmanjih detalja koji postoje. Дали ваква тура се организира секоја година или ова е прв пат? Ovaj konkretno event Gran Turismo Adriatica se održava svake godine i ovo je 9. obljetnica, samo smo u pandemiji morali pauzirati jednu godinu, samo nam se malo destinacije mijenjaju. Ovo je u principu, pošto smo mi jedan skup ljubitelja i vlasnika superauta i ti vlasnici ljubitelji superauta žele koristiti te aute i žele istraživati možda dijelove svijeta koje nisu upoznali u svakodnevnom životu, tako da ih mi provodimo najboljim cestama, kroz najbolje gradove, najbolje hotele koje poznajemo u ovom dijelu Europe, a i u cijeloj Europi. Ovo je u principu road trip sa prijateljima. Од каде почнува турата до каде завршува? Počeli smo prošle subote u Opatiji u Hrvatskoj, od tu smo išli preko Trogira, Mostara, Tivta u Crnoj Gori, jučer smo bili u Tirani u Albaniji, danas smo u Skopju i sutra završavamo u Solunu u Grčkoj. А како ги одбирате баш овие автомобили да се? Ovo su sve, 99% su privatno vlasništvo gostiju, tako da gost ako ima Ferrarija, Porsche, Lamborghinija i želi na put gdje zna da će mu biti sve organizirano, se javlja nama i sudjeluje u jednom od naših eventova. Дали може секој да се пријави на ваква трка и тура или тоа се одбрани луѓе? Po principu može svatko. Idealno je da ima već iskustvo sa vožnjom ovakvih auta, ali u svakom slučaju nudimo i mogućnost iznajmljivanja ili rente auta, tako da se može sudjelovati. Iako ne posjedujete ovakav auto, može se sudjelovati u eventu. Дали вие возите некој автомобил? Ja vozim Toyota Yaris. А дали имате некој омилен автомобил до вие тука? Nije trenutno parkiran ovdje, ali ima jedan mali žuti Lotus Emira. Ајде ќе го почекаме да го видиме. Svakako vrijedi. Jel možda znate vrijednost svih automobila? Колку кошта еден автомобил? Svi skupa, s obzirom da nas je 55, ja mislim da jako lako iznad 5 miliona eura. Jako lako. Рековте дека турата е низ Европа, дали можеби некогаш би правеле тура низ целиот свет? Ovo je Jadranski, Adriatica tur. Imamo još tura tijekom godine. Jedna silazi sa austrijskih švicarskih Alpi na Azurnu obalu u Francuskoj. Imamo nekoliko tura u Italiji. I imamo track event na Nürburgringu, tako da u principu istražujemo cijelu Europu, do godine čak idemo u Španjolsku. А колку време ви треба да се спремите за една ваква тура? Inicijalni booking i planiranje počinju više od godinu i pol unaprijed. Jel možda se bojite nekih incidenata tokom puta? Ne, nikad. Svi naši vozači su iskusni, svi znaju dobro voziti, svi znaju dobro što imaju u rukama kad voze, tako da nismo imali nikakvih incidenata i nadam se da će tako i nastaviti. А како ви се допаѓаше додека возевте низ Македонија? Еве моментално сте во Скопје. Ovo je drugi put da dolazimo u Skopje, bili smo prvi put prošle godine, malo smo htjeli istraživati jer u Makedoniji nismo bili prije toga. Jako nam se sviđa, gosti su prošle godine bili jako zadovoljni Skopjom i svime što nam je Makedonija imala ponuditi. I lijepu prirodu, dobre ceste i dobru uslugu, tako da apsolutno mislim da ćemo se i vratiti ovdje. Дали луѓето се многу заинтересирани за ваквите тури? Дали имате многу обожаватели и фанови на ваквите тури? Ima u principu gdje god dođemo uvijek ima spotera, većinom mladih, pretežito momaka koji vole vidjeti i čuti ove aute, ali s obzirom da se ne reklamiramo previše, nekako prolazimo ispod radara za razliku od nekih možda drugih eventova. А дали публиката што ве обожава се од помлада возраст или повозрастни? Većinom su mlađi. Mlada su djeca pretežito, ali ja smatram da je to jako dobra stvar jer ovo se mene dogodilo kad sam ih ja prvi put vidio kao momak od 20 godina. Mislim da je jako dobar utjecaj na njih zato što im približava san ovakvog auta. Nije više nešto što vidite samo na televiziji, ovo je nešto što vidite uživo, što možete čuti, mirisati, osjetiti, jednom približi san. Благодарам на интервјуто и ви посакувам да имате убава тура. Zahvaljujem.